Yesu ashimwe bene data. Thanks be to Jesus, brethren. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. I'm thanking you in the name of Jesus Christ. Ndanezerewe cyane uyu munsi. I'm very happy today. Mpawe umugisha. I'm very blessed. Kugaruka kuvugana n'ubwoko bw'Imana. Back to talk to the people of God. Imana idukoreye igitangaza. God has made miracle for us. Kugira ngo twongere tubeho. For us to back in life. Dutangaza imbaraga zayo. To announce His power. Imana iradukunda. God really loves us. Muri kadikomeye Imana iduhaye uyu munsi. One of the greatest gifts that God has given us today ni kuba duhumeka umwuka w'abazima. is because we are breathing the breath of life. Dufite ubuzima. We have lives. Dufite imbaraga. We have power. Turamutse neza. We are really good now. Nta kibazo dufite. We have no problem. Nta mpamvu tutashima Imana. There is no reason why we cannot thank God. Reka tutangire n'isengesho. Let's start by prayer. Kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. For us, we can continue with our session today. Data turagushima mu izina rya Yesu. Turagushimira kugira neza kwawe. Turagushimira urukundo dukunda. Turagushima nk'Imana y'imbaraga. Turagushima nk'Imana y'ububasha, yuzuye ubushobozi. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye umunsi mwiza uduhaye na. Tugushimiye imirimo itangaje udukoreye. Tugushimiye imirimo ikomeye, imirimo yawe itangaje. Mwami izina ryawe nirihimbazwe. Reka tugushime kubwo igihugu, reka tugushime kubw'itorero, reka tugushimire Mwami Imana yacu kugarura ikintu cyose ukoze mu buzima bwacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Uduhaye umutekano, urinze itorero ryawe, Mwami turagushimira, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Komeza guhabwa icyubahiro. Reka Mwami imitima yacu itsindwe n'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigiye kuvugwa, Mwami ryubaka imitima ya benshi. Nziko rizagera kure, nziko rizagera bugufi, buri muntu wese rizageraho mu cyubahiro cye, mu bushobozi bwe, mu mbaraga afite, Mwami rizamuhindure kandi ribe ijambo ry'umugisha kuri we, ribe ijambo ritanga imbaraga n'inkomezi ku buzima bwe. Senza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bene data, brethren, ni Rev RWEMA FIDELE NINZI ugarutse. This is Rev Fidele NINZI. Ngarutse kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. I'm coming back to share with you the word of God. Ijambo ry'Imana riraturutanira ikuru. The word of God is very greater than us. Ryuzuye ubuzima. It's full of life. Ryuzuye imbaraga. It is full of power. Rifite ubushobozi. It has ability. Ndagira ngo rero nkubwire. I'm really telling you now. Uko ngusanze. Because I'm back to you. Ntabwo ariko ndi bugusige. Not that I'm not to live like that. Uko naje nsanga ubuzima bwawe bumeze. As I came is not the way I'm going to live. Ntabwo ariko ngusiga. It's not the way I'm going to live. Imana igiye gukora ikintu gikomeye mu buzima bwawe. God is going to do something. Imana iranyohereje kugira ngo nkubwire inkuru nziza. God has sent you to give you a good message. Imana inyohereje kugira ngo nguhe ijambo ry'ihumure. God is bringing me to give you the word of help. Iyi ni humura program. This is a humura program. Ica kuri CTV. It is passing through CCTV. Cross the King TV. Cross the King TV. Niho muzajya mubasha gukura ijambo ry'Imana y'umugaragu w'Imana Rev RWEMA. That's the way we'll be always picking the word of God from the servant of God, Rev RWEMA. Ndagira ngo bene data mbashimire. My brethren, I want to thank you. Kubwo kudutega amatwi. To give us your ears. Kubwo kutwumva. For hearing from us. Kandi mukaduha message nziza. So for giving us the good feedback. Mutubwira ko ijambo ry'Imana Imana itunyuzamo ribubaka. Telling us that our word that God has passed through us has built you. Ndanezerewe iyo mvugana n'ubwoko bw'Imana. I'm very happy when I'm talking to the people of God. The word of the Lord. The word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Reka tuganire ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 44. Let us now talk to the word of God of comes from Psalm of 44. 44 chapter 1 up to 80. Yeah, so reka nsome mu Kinyarwanda. Let me read in Kinyarwanda. Umuvunuzi asomore mu Cyongereza. Then I will become in English. Yeah.
dusome mu izina rya Yesu. Let us read the name of Jesus. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Mana twariyumviye n'amatwi yacu basogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo mu gihe cya kera. Wimuje amahanga ukuboko kwawe ushingamo abo. Wateye amoko ibyago kandi abo urabatatanya mu bihugu kuko atari yabo nkota yabahaye guhindura igihugu kandi atari ukuboko kwabo kwabakijije ahubwo ni ikiganza cyawe cy'iburyo n'ukuboko kwawe n'umucyo mu maso hawe uko abishimiraga. Mana ni wowe mwami wanjye tegekera ba Yakobo agakiza, ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu. Izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye kuko ntaziringira umuheto wanjye kandi inkota yanjye atariyo izankiza ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu wakojeje isoni abatwanga. Garuka nawe. God, we have heard about you. Our fathers told us what you did in their lifetime. They told us that you did what you did long ago. With your great power, you took this land from other people and you gave it to us. You crushed those foreigners and forced them to leave this land. It was not our fathers' swords that took the land. It was not their strong arms that brought them victory. It was your power. Hallelujah. It was because you accepted them and smiled down on them. God, you are my king. Hallelujah. Give the command and lead Jacob's people to victory. Hallelujah. We need your help to push our enemies back. Hallelujah. Only in your name can we trample those who attacked us. I don't put my trust in my bow. Hallelujah. My word cannot save me. You are the one who saved us from our enemies. You are the one who put our enemies to shame. Hallelujah. 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 Ndanezerewe cyane bene data. I'm very happy, brethren. Ndumva nuzuye imbaraga z'Imana. I'm filled of spirit of this world. Imana iduhaye umugisha. God has blessed us. Imana iduhaye umunsi mwiza. God has given us a good day. Kugira ngo tubagezeho ijambo ryayo. To give you his word. Ijambo rihindura. The word that changed. Humura program. Humura program. Ni inzira Imana yashyizeho. Is the way that God has set. Kugira ngo duhumurize abantu. For us, we need to help people. Ntabwo ari programu iri lokali. That's not local program. Ni international. That is international program. Donc niyo mpamvu turimo gukoresha indimi nyinshi. That's why we're using multi languages. Kugira ngo nabumva urundi rurimi babashe kucyumva. For us, the people who hear other languages, we hear from us. Tuzajya dukoresha Icyongereza. We shall be using English, Igifaransa, French, Igiswahili, Swahili, Ikinyarwanda, Kinyarwanda, n'Ikigande. and Luganda. Nizo ndimi tuzajya tugerageza gukoresha muri Humura program. That's all the language that we shall be using in the Humura program. Kugira ngo nibura buri muntu wese aho aherereye abashe kwisanga muri Humura. For us, that everyone will be saved in this program. Imana iduhaye umugisha ukomeye. God has given us a great mercy. Dufite izina ryiza twegamiye. We have a good name that we are renowned. Christ the King. Christ the King. Kristo mwami. Christ the King. Hallelujah. Hallelujah. Umwami Yesu Kristo twegamiye. The King Jesus Christ on which we rely on. Numugabo udatekereza. He is a great man. Numugabo uvuga agasohoza. He is the man who never lied. Numugabo usohoza icyo yavuze. He is the man who keep his word. Numugabo urinda isezerano rye. He is the man who keep the promise. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mugabo mbabwira Kristo This Yesu. man Jesus that I'm Yankoreye ibitangaza. has made great. Uyu mugabo nishingikirijeho. He is the one I've been. Numugabo udatinya. He is the man who is great. Numugabo mwinshirana mu rugamba. He is the man who help you in the Urugamba battle. karurwana. And he fight the battle. Numugabo mwinshirana mu ntambara. He is the man who fight Intambara kazirangira. and he end the war. Numugabo mwinshirana mu kibazo. He is the man who helps you Ikibazo akagisubiza. and he ends the Numugabo problem. mwinshirana mu ntambara. He is the man who Intambara ends the war zigahangira. and he ends the war. Uyu mugabo Kristo Yesu mvuga. This man Jesus Hasoni is mfite zo kumuvugira. I'm not ashamed to Hasoni say that. mfite zo kumuvuga. I am not ashamed. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mugabo mvuga
man was iyo saying, mwinjiranye muri banka if he went to mukajya bank kwaka credit and he helped you to, ntabwo ashobora kugutetereza he's never ntabwo banki ishobora kugaruka ngo igurishe inzu yawe bank will never, ntabwo banki never, ishobora kugaruka ngo igurishe ikibanza cyawe bank will not say uyu that. mugabo iyo mwinjiranye kwa muganga This man, if he takes ntabwo you, ashobora kugusigayo will never leave you there. akora ikintu cyose He is going to do kugira ngo everything akugarure mu rugo rwawe to bring you uyu back home. mugabo wahamagaye mu burwayi bwawe This man Jesus you call ntabwo him ashobora sickness kugutetereza will never leave ni you. umugabo ukiza indwara He's the man who namubonye heals akiza sickness. kanseri I saw him namubonye healing akiza cancer. sida I saw nta him bwoba dufite bwo kuvuga We are imirimo not ye worried about him. namubonye akora ibitanga I saw him making namubonye akura abantu miracles. mu bukode I saw him namubonye akura abantu mu myenda I saw him from nothing to something uwo mugabo yesu naramubonye that Jesus Christ have seen. nabonye yesu akura abantu mu mukungugu I have seen Jesus helping ashyira people abantu hejuru and he put them up. nawe ufite amahirwe And you too, you have ntabwo a igihe chance. kirarenga The time hasn't gone away. azagukura hasi He will help you. azagushyira hejuru He will put you up. haleluya Hallelujah. ikibazo cyose ufite Only intambara zose urwana nazo anything that you are fighting, ndahangaha kuvuga ku kuboko I kw'Imana am telling you today, I'm here to talk about the hand of the living God I'm here to tell you, haleluya Hallelujah. ndi hano kuvuga ku mbaraga zihoraho I z'Imana am here saying the power of ndi everlasting hano God. kuvuga ku kuboko kw'Imana ya I'm here Isirayeli saying the hand of God of Israel. haleluya Hallelujah. Imana ya Isirayeli The God of niyo Israel. ndimo kuvuga That's what I'm ntabwo ngiye talking. kuvuga za mana zo mu byumba I'm not talking ntabwo about ngiye God. kuvuga za mana zo mu bapfumu I'm not saying sorcerer gods. ntabwo ngiye kuvuga za mana zo mu bakonikoni I'm not saying sorcerer I'm gods. going to talk about the hand of the living God Ngiye haleluya kuvuga ukuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane The God, uku kuboko kw'Imana that the God of gukora imirimo itangaje abantu works bagatanga a very great uku miracle. kuboko kw'Imana These hands of gukora God, imirimo abantu bakumirwa it works very great ntabwo miracle. ndimo kukubeshya I'm not ndabona lying. ukuboko kw'Imana I'm seeing the hand of gukiza God. indwara Healing ndabona ukuboko kw'Imana I'm seeing the hand of gukura God. kanseri mu buzima Treating cancer. ndabona ukuboko kw'Imana I see the hand gukura of God. diyabete mu buzima Giving bw'ubuzima diabetes in your life. ndavugana n'umugabo urwaye I'm diyabete talking to the ndavugana man. n'umugabo urwaye kanseri I'm talking to ndavugana the n'umugabo person. urwaye prostate I'm talking to ndavugana any person. n'umudamu urwaye ibibyimba mu nda I'm talking to any person. ukuboko kw'Imana The hands of God. ukuboko kw'Imana The hands of God kugiye gukora is ibitangaza going to do something. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. umaze iminsi wibaza ngo ubu buzima mpagazemo You've nabuvamo been questioning all your life. umaze iminsi wibaza ngo izi ntambara ndimo kurwana nazivamo You've been asking yourself, how will I ntega amatwi do mvugane this? nawe umugabo ndimo kuvugana The nawe man I'm talking to ntabwo today, atetereza rubanda he's not going to. ntabwo atetereza He's uwamwizeye not. ntabwo atetereza uwamwiringiye He's not. icyo yavuze no kugikora aragikora What he said, icyo yavuze no He will do kugisohoza it. aragisohoza he will. haleluya Hallelujah. kristo yesu ndimo kuvuga The Jesus I'm talking. namubonye ndwanirira I saw him. kristo yesu ndimo kuvuga Jesus I'm saying namubonye today. akora imirimo I itangaje saw him. namubonye ahindura amateka I saw him change ubuhamya history. turabufite We have dufite ubuhamya testimonies. bw'ibyo yakoze We have dufite testimonies. ubuhamya bw'abagore yahaye urubyaro We have- dufite ingumba yakuye mu We bugumba have a testimony. ora amashendere bakoriye bababa dufite ubuhamya We have a testimony. dufite ubuhamya We have testimony. bw'abantu yakuye mu butayu The man, the people he have saved. haleluya Hallelujah. ntabwo tubeshya We are not lying. dufite confidence We are confident. dufite confidence We are really confident. haleluya Hallelujah. ntabwo abeshya He never ntabwo lies. abeshya He never ntabwo lies. abeshya He never mukobwa lies. yavuganye nawe Did God talk to you, girl? yavuganye nawe papa Dad, did God talk to you? yavuganye nawe mama Mom, did God talk to you? azabikora He will do it for you. uyu mugabo ndimo kuvuga The Jesus I'm saying. yavuganye n'abayisirayeli He had talked to bari many Israel. bari mu buretwa They were in dark in Israel, in Egypt. in the slave bari mu buretwa They were in slavery. haleluya Hallelujah. bari mu buretwa They were in slavery. ntacyo bafite cyo gukora Nothing to do. bakubitwa ku manywa na nijoro Being beaten day and night. haleluya Hallelujah. bakubitwaga buri saa buri munota Every minute, every day. ariko baririba imana But they still question mana God. bizarangira God, ryari how these things n'iryari tuzagera kuri promised land How shall we go to our promised land, God? n'iryari tuzagera ku butaka bwacu How will we reach to our n'iryari own land? tuzagera kuri gakondo yacu How shall we reach to our home n'iryari land? tuzagera kuri gakondo yacu How shall we reach to our n'iryari home land? tuzongera gutambira imana yacu When shall we praise God? n'iryari tuzongera kubyinira
ndashaka mvuga ijambo rikomeye. I'm telling to you. Imana uhamagara ku manywa na nijoro. The God that you call there Irumva. really hears. Irumva. He Hallelujah. Hallelujah. Imana uhamagara ku manywa ukayihamagara. God that you call there Ukayihamagara ubyutse. the God that you call in the morning. Irumva. He listens. Papa irumva. Dad, he hears. Mama irumva. Mom, he Mukobwa hears. irumva. God hears. Ereka irumva. God hears. Iyo wahamagaye If you call uri mu masengesho when you're in prayer, irumva. He hears. Izabikora. He will do it. Izagusubiza. He will answer you. Izakubamirira. He will fight for you. Izaguhindurira He amateka. will change your Ora history. mashendere baba. Izaguhindurira amateka. He will change your history. Izakora ibitangaza abantu He will batanga. make miracles. Izakora ibitangaza abantu batanga. He will make Hari abahagaze ku misozi hariya. some people standing on the bavuga mountain. ngo turebe ukuntu yirata ngo bavuga ngo Imana. Let's see how this man is going. God is going to Ngo turebe ko iyo nzu batazayigurisha. Let's see. They are going to say that Ngo house. turebe ko atazamwa. He's going to buy a share. Ngo turebe ko atazakorwa Let's n'isoni. see if he knows it's going to be not. No, tekisoboka. God is not going to do that. It can't. Ntabwo gishoboka. Cannot be. Ntabwo gishoboka. It can't be. Abazakorwa n'isoni ntabwo There urimo. will be. Abazakorwa n'ikimaro You ntabwo are not urimo. included. Uzajya kwa muganga. Will be. Uzasohokamo amahoro. Uzajya kwa muganga. Uzasohokamo umwana. Ora mama bashekere bakori baba. Uzajya kwa muganga. When you go to hospital, Uzasohoka uri muzima. you live very healthy. Buri operation yose igiye gukorerwa ubuzima. For any medical operation in your life, Imana izahagararana nawe. God will be standing on your Yasashimwe side. cyane. God. Hari abahagaze bategereje ngo uzamwara. There's people who are waiting to see you ashamed. Ntabwo bazabibona. They will not see that. Reka mvuge ijambo mu kigande. Let me speak the word of God. Tekisobokera dara. Ntabwo gishoboka n'ukuri. It can happen. Ako ge mazima gemba buri de. Uko n'ukuri mbabwiye. That's the real truth that I'm telling Haleluya. you. Ntabwo gishoboka. It can't happen. Kizasohora ku batazima. It will happen to those who don't Bariya know. bajya kuba witch. Kubafumu. Those who will go to witches, Abo nibo bazanga. those who will be ashamed. Babandi barimo kujya mu nyanja underground. Those who will go in hell, Bashaka satani bashaka ubukungu bw'amafuti. looking for the Ibyabo head. bizarangira. Those will end. Ariko twebwe. But for us, Haleluya. Twebwe. The us, Bible says. the Bible really says, Ngo abazimana yabo. those are people who really know their God. Bazakomera. They will be strong. Nibamara gukomera. After being strong, Bakora iby'ubutwari. they will do the heroism. Haleluya. Hallelujah. Uriteguye gukora iby'ubutwari. Are you ready to do heroism? Uriteguye kwakira Kristo Yesu. Are you ready to receive Jesus Uriteguye Christ? gukora iby'imbaraga. Are you going to do the something that's Akira great? Kristo umwami. Receive Jesus Christ. Akira Kristo Yesu. Receive Jesus Christ. Agukorera He's igitangaza. going to do miracles. Aguhindurira amateka. He will change your life. Agukure hasi. He will pick you up. Akwicazanya n'ibikomangoma. He will let you go and stand with great people. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. God thank you. Iri ni isengesho Dawidi yasenze. This is the prayer that David has prayed. Ni isengesho yasenze yibutse imirimo y'Imana. He prayed his prayer reminding the works of God. Yarahuye n'ibigeragezo. He was in many Yarahuye troubles. n'ibikomeye. He was in hardships. Arangije atabaza Imana. But he called upon God. Asenga isengesho. He prayed a prayer. Aravuga ngo data twariyumviye. He said, God will have heard. Twamvishe n'amatwi yacu. We have heard with our own eyes. Basogokuruza batubwiye imirimo yawe wakoze. Our grandfather have told us your work. Hari imirimo yawe yanditswe. There are works that have been written. Hari imirimo yawe yanditswe. There are works of yourself that have been Ibitabo written. birahari. Books are there. Records zirahari. On the record of the land. Bakoze ibintu bikomeye abantu baratinya. You did great things, people get Bakoze feared. imirimo itangaje. You did great work Kuri basogokuru. for our grandfathers. Basogokuru batubwiye. Our grandfathers Ngo bava told us muri Egiputa. they left Egypt. Ngo bageze imbere y'inyanja itukura. They reached on Red Ocean. Inyanja itukura icikamo kabiri. The Red Sea has crossed two parts. Kubera ukuboko kwawe. Because your hand, God. Kubera imbaraga zawe. Because your power, God. Kubera ubushobozi bwawe. Because your ability. None turi kumwe.
Today we are together. turashaka kongera kubona We ukuboko want to see the hand of God. ugiye kongera kubona imbaraga We zawe. want to see the hand of Imana God. yakoze kirya gihe cya kera, The God that walked in the past. Imana yakoze kirya gihe cya, The God that walked in the past. Imana yagukuye hariya The God that have picked you from iracyari there. gukora n'ibindi, He is still here. ntaho yagiye He iracyari. is never died. Imana ishimwe. God thank you. Arongera aravuga And he said ngo again, twumvishe amateka we heed the history. bageze mu butayu, When they reached in the desert, babonye amazi aturuka mu rutare. they saw water leaving from the Lord. Haleluya. Ni Hallelujah. wowe dukeneye nanone ma, The God is you we ni need. wowe dukeneye papa. God is you we need. Umva isengesho Imana yumva, Listen the prayer. uyibwira ngo mana, Say, man. ntabwo ari njye wihaye umwana w'imfura, Isn't me myself giving him my ntabwo ari first. njye wamwihaye, It isn't me. n'ukurikiye mu ntebe. The second one, give me. Haleluya. Hallelujah. Imana yumvise iryo sengesho vuba God hears that prayer. igakora ibitangaza. Do the miracle. Imana ishimwe cyane. God. Isengesho wibutse Imana imirimo yakoze, The prayer that you remind God His isengesho works. wibutse Imana ibitangaza yigeze The gukora, prayer that you remind God ukavuga ngo His miracles. sinjye, And said, God, ntabwo ari njye isn't me. wabikoze, Isn't me who did ntabwo ari this? njye wakoze byari, Isn't me who did ni wowe that? Imana, Is you ni God. wowe wankoreye, Is you ubukwe God. bwanjye ni In wabikoze, my marriage, is you who did it. none mpa n'urubyaro, Today give me ni wowe children. wampaye fiyanse. Is you gave me fiancé. Ndwanirira tubashe gukora Fight ibirori, for me to make marriage. ndwanirira tubashe kuba hamwe. Fight me to get together Ibyo with my byose fiancé. Imana iyo ibyumvishe, When God hears all of umva ijambo us, rikomeye, listen a good word. irwanirira icyubahiro cyayo. Fight is Iravuga ngo deafness. reka mpaguruke njye kurwana, He said, let me stand iravuga ngo up. reka mpaguruke njye gukora. He said, let me stand Umwana up wanjye and go to work. aracyashima, The God is still thanking me. no, umwana wanjye aracyashima. My kid is still thanking me. Haleluya. Hallelujah. Umwana wanjye aracyampimbaza, My kid is still praising me. aracyavuga imbaraga zanjye. He's still talking of my greatness. Ndagira ngo nkuhumurize, I'm coming to ikibazo cyose cyufite, for any problem, intambara zose z'urwana for nazo, any war you fight. zirekera umugabo wita Yesu, Leave it to God. zirekera Imana. Give it to Jesus. Hagarara mu gusenga, Stand in your Imana prayers. ikigushakaho, What God wants from you. only thing, One thing. Chin. gusenga, Prayer. kwibuka, to remember, Remember. kwibuka imirimo yakoze, Remember his works in the past. kwibuka ibyo yigeze kugukorera. Or remember what he did in the past. Bene data, nibuka imirimo myinshi Imana yakoze. My brethren, I remember what God Iyo has done in my nibutse life. bintera kongera gushima Imana. When I remember his Iyo works. nibutse imirimo y'Imana bintera kongera kuyishima no When I yagira remember ikigwa. his works, I come back and I thank God. Haleluya. Hallelujah. Dawidi arongera aravuga, David said again, bageze mu butayu when they reached in the desert, babuze icyo kurya, they missed what to eat. ubaha inyama. You gave them food. Haleluya. Ubaha manu, You gave them man. the Passover. Haleluya. Imana ishimwe cyane. The God thank you. Ubagaburira ibiryo batigeze barya. You fed them food they didn't eat ever. Turagukeneye nanone. God, we need you again. Nta stoke, nta stowa zari ziri mu butayu ziri. There were no stores in the desert. Hari ukuboko kw'Imana. They were hands of God. Reka mvugane nawe. Let me talk to you. Iyo utangiranye n'Imana, If you start with God, ugomba kurangiza neza. you must end good. Hari ikintu abantu batazi. There's something people Abantu don't know. bizera ubwenge bwabo. People are trusting their intelligence. Abantu bizera gukomera mu kw'abantu bafite mu muryango. People believe the greatness of their families. Abantu bizera amafaranga base basize kuri konti. People believe the account of on the bank that their family have left for them. Papa yari afite izina rikomeye. My dad was great Muri government, in the government. muri banka runaka ntawe utamuzi. In the bank, everyone knows Ikoti him. z'amafaranga yatunze zirazi. All records of all his Nanjye ngomba money. gukomera. Me too must be great. You Uribesha. are lying yourself. Uzakomera akarama. Who will be great Ni umuntu uzi Imana. is the one who knows God. Ni umuntu uzi gusenga. Is the one who knows Hari God. ibintu abantu basuzugura. There's not people to Abantu people. basuzugura abanyamasengesho. People neglect their prayers. Ariko ndagira ngo nkubwire, But I'm telling you, tubonye abakomeye baza imbere yacu. we have seen great people coming now. Tubonye abakomeye baza imbere yacu. We have seen great people Bakavuga coming. bati Reveranda, Saying, Reverend, ndashaka undamureho ikiganza. I want you to lay hands on me. Dogiteri yabuze indwara yo ndwaye. Doctors have missed Hari aho my sickness. tugera amafaranga akananirwa. There's where we reach money to Hari aho tugera icyubahiro There's kikahagarara. where we reach greatness never
never do anything. hagakora imbaraga z'Imana, Then the God of God hagakora comes into gukora us. ubushobozi bw'Imana, Then the God's power comes into us. hakagaragara ukubaho kw'Imana, Then the living power, the the living God. presence of the Lord. We, Hallelujah. hallelujah. Imana ishimwe cyane. God, thank you. Ndashaka mvugane nawe. Let me talk to you. Ikibazo ufite The problem you have, ni ukutibuka ibyo Imana yigeze kugukorera. you don't remember what God did in the past. Ni ukutibuka imirimo Imana yigeze gukora mu gihe You cyashize. don't remember that God is one. Niba ukibyibuka nka Dawidi, If you still remember like David, byanga bikunda uzatsinda. one day you win. Dawidi aravuga ngo ndabyibuka, David said, I remember. ndabona Sawuli iruhande rwanjye, I'm seeing Saul on my side. ndashaka Mana undwanirire kuri Sawuli, I want you, God, fight for me to Saul. ndashaka undwanirire, I want to fight for me. ndashaka unshyigikire, I want you to defend me. ndashaka unkize ubu burwayi. I want you to save my Na sickness. data wigeze kuba umukiza, And my God, my Father, you have saved me. na mama wigeze kuba And umukiza, my mama, you have healed. bakuru banjye wigeze kuba umukiza, My brothers, you have healed them. bene wacu hari icyo wigeze gukora It's what you did in my family. kigendanye n'iki cyo nkeneye. Regarding this, what I'm needing. Ndagukeneye Mana, God, I need you. ndagukeneye, God, I need you. ndakeneye ukuboko kwawe, I need your hands. ndakeneye imbaraga zawe, I need your power. ndakeneye ikiganza I cyawe. need your hands. Imana ishimwe cyane. God, thank you. Haleluya. Hallelujah. Imana yiteguye kugukorera ikintu gikomeye. God is ready to do something great. Imana yiteguye kugukorera ikintu kihambaye. God is ready to do something Imana great. yiteguye kugukorera ikintu cy'igitangaza. God is ready to do something Imana great. yiteguye gukora ikintu gikomeye mu buzima bwawe. God is ready to do something great in your life. Uriteguye? Are you ready? Uriteguye? Are you ready? Reka nsengane nawe. Let me pray with you. Ndashaka nsengane n'umuntu ufite uburwayi. Let me pray with someone who is Ndashaka sick. ngutangarize ngo ukuboko kw'Imana Let me announce the nta end of ndwara God. kunanirwa. There is no any. Ndashaka nsengane n'ingumba. Let me talk to the widowers. Ndashaka nsengane n'abantu batarabyara. Let me talk to those people who never get birth. Ndashaka nsengane n'abantu bari kwa muganga. Let me talk to people who are at hospital. Banza uvuga aya magambo. Say this word. Vuga uti data, Dad, our Father, our Father, ndananiwe, I'm weak. ndananiwe, I'm tired. nshiye bugufi cyane. I'm humbled. Nkeneye ukuboko kwawe. I need your hands. Mbabarira ibyaha byanjye. Forgive my sins. Mbabarira ibicumuro byanjye. Forgive all my sins. Unkize ubu burwayi. Heal my sickness. Nkize ubu burwayi. Heal this sickness. Ngirira neza. Do something. Do Numvishe something. ukuboko kwawe. I have healed your hand. Numvishe imbaraga ziri mu kuboko I have kwawe. healed the power within your hand. Ndagukeneye nawe. I need you, God. Ntabara mwana. Save me. Ndengera papa. Save me, Dad. Ndengera. Save me. Nshiye bugufi cyane. I'm very humbled. I'm Umbere really down. igisubizo. Be my answer. Urakoze papa. Thank you, God. Kungiriye neza. Thank you to save me. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Reka dusengane. It has Fata praise. urwaye. Take where you feel sickness. Fata urwaye. Take where you feel you Fata urwaye. take where you feel sickness. Ndashaka manura imbaraga z'Imana. I'm going to bring the power of God. Ndashaka nohereza imbaraga z'Imana. I'm going to send the power of Fata God. kuri kamera yawe. Take to the camera. Fata kuri telefone yawe. Take to the phone. Fata kuri laptop yawe. Take to your laptop. Fata kuri ekara yawe. Take to your Flat TV. screen. Haleluya. Ndashaka nohereza imbaraga z'Imana. I'm going to send the power of God. Ndashaka nohereza ikiganza cy'Imana. I'm going to send the power Ntabwo of ari God. njye ugiye kubikora. Isn't Muslim? Izera umwami w'abami Yesu. Take faith in Jesus Christ. Izera Kristo Yesu. Believe in Jesus Christ. Ugiye kubona igitabo. You're going to see miracle. Ideni ufite. Any debt that you Ugiye have, kubona Imana iryishyura. God is going to pay it. Ikibazo ufite. Any problem you Ugiye have, kubona Imana ikirangiza. God is going to end it. Intambara uhagazemo. The war you are fighting, Ugiye kubona Imana ikurwanya. God is going to fight for you. Oh, akira ikiganza cy'Imana. Receive the hand of God. Ijambo ry'Imana riravuga The God of God ngo says, ukuboko kw'Imana si kugufi. the hand of God isn't short. Kuri hano aho ndi It is here where I am, kugakora ku muntu uri Australia. and it touched to someone in Australia, Kugakora ku muntu uri America. and it touched to someone in America, Kugakora ku muntu uri Europe. and it touched to someone from Europe, Kugakora ku muntu uri South Africa. and it touched to someone from South Africa, Kugakora ku muntu uri hirya no hino hano mu ntara muri ziki. and it touched to someone around. Touch! Oh, rabashendere bakoriya baba. Akira ikiganza cy'Imana gikore. Receive the hands of Akira God. urutoki rw'Imana rukore. Receive the hands of God. Akira imbaraga z'Imana zikore. Receive the power of Akira God. ikiganza cy'Imana kigukore. Receive the power of God. Akira imbaraga, akira. Receive. Oh, rabashendere bakoriya bashekere baba. Akira imbaraga z'Imana zikore. Receive the power of God. Akira imbaraga z'Imana zikore ibyaha
hakira ukuboko kw'Imana. Receive the hand of Imana God. itabesha ihagaze God muri who njye. never rise, standing in me. Imana isohoza amasezerano God ihagaze that muri njye. end the promise. Ubuhamya turabufite. We have a great Imana ibaha testimonies. umugisha. God thank you. Imana ibagirire neza. God really help you. Yari Rev RWEMA Fidele Ninzi. It was Reverend Fidele RWEMA. Imana ibaha umugisha. The God really bless you. Reka tubahe nimero zacu za contact. Let us give us the contact of our contact. My WhatsApp number it is +25678273164 +25678273164 +256 78 27 31 634 kimenyetso guteranya 2 5 6 7 8 2 7 3 1 6 4 4. Imana ibahe umugisha. God bless you so much. I love you.